Danas ću vam pričati šta sačinjava sistem off-grid. Sistem off-grid solarnih sistem se sastoji od panela, kablovi i konektori, naravno, idu u kuću. Nakon toga ulazi u kontrolor. Kontrolor punjenja služi da pegla napon i da bude uvek isti. Nakon toga akumulator. Ide kablovi pa akumulator i tu akumulatori. Što ih više imate, to je bolje. Posle toga ide na sam akumulator se nakači inverter ili takozvani pretvarač napona. Tu se prikači inverter i odatle se vuče struje. Trebate da gledate da ne ispraznite akumulator ako je kod kola akumulatori, onda više, da ne 20% samo možete potrošiti. Znači ispod 80% da ne trošite. A kod solarnih baterija novije generacije, one se troše 80%. Znači ispod 20% ne bi smeli da ih potrošite. Trebao bi da vas naučim kako se sve to koristi i radi sa time. Ja sam to napravio u jednoj kući u kojoj sad trenutno ne živim, hvala Bogu, i moglo je da se živi sa jednim solarnim panelom, znači naravno nema gledanja televizije, znači puni se mobilni telefoni, ima struje uveče, radio preko celog dana i laptop je mogao da se koristi po 3-4 sata u letnjim periodima. To je jedan bio panel od 160 W. 2 akumulatora od 55 amper sati od automobila. Znači, to je vrlo malo struje, ali jednostavno koliko imate novca, toliko se pružite. Šta ima još? Šta vas još zanima, pišite u komentarima i ja ću da vam snimim video o tome, da vi možete lakše to da naučite i savladate. Veliki pozdrav, Nemanja. Ćao.